Yang rujihkan jamun dekunyo Acehnya jibudah cahaya ge abah benar sebabnya debat cahaya. Jibudah cahaya Acehnya mujurlahu kude ulangin gekala le malaikat. Uranyo cahayanya kam leileun tabah-tabah mati tabah-tabah mati tengku tingai hu sini na tepat. Pakan rumah hura Aceh hanale urang baca Quran. Menyo jamun ratang. Masjid jamun. Le sembahyang maghrib wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin rata masjid hana titip teput 3 minggu 3 na mudun ka baca yasin tengah baca yasin pluk mati lembu mati lembu mati gede urang thare ju mandung je yasin ina orangnya panela Mbak masjid anak yasin ni rumah nak tahu baca yasin pulang dia lain nang you hotel tabut ino bak abi mentang buat matan takrib hotel buat Quran tanya nah baca yasin alinya lepas tamu kahwin panelo yasin anu miak kalapan boh yasin antam dak euli ledung pajan baru yasin lam tem lengai lakau ke buat tem lengai lakau baru duduk samping mai lakau yang ke baru gemuk yang gura tidak gemuk tidak pepep bukan lambak main lekok gini aku pegang bakron aku pergi pak jobo panah rona na lambung lupa jauh ji aku pegang ambek ni dia abak ganduri impak rumah kalau aku pegang teman bu ni dia ji ni apa jobo panah lagi-lagi nyoka anak dia dengar abak aluk Iron punya abai nang lain dengar. Ini lagi nyawa budak kan rata. Nah, bang Din ni pak 6 bulan kata sakit, 6 lengai ke. Tak aku salah ke lakau melengah. Gekul lah balakau. Ini lagi lah. Ele straight ukur long bayu. Honda kan aku pegah pak ron orang ambek ni cok Nmeng, ni cok Honda Beat. Nmeng ni cok ya kenyo siapa you kredit lo pengen mijai kula lum tengok iro na mangan ni gro ni lagu bu mangan lagu bu kanta la ko gila hotel ke gusto olengan di tamping hai sengap baca ya dia tinggal di kepukan pepe aku bede ke lui ke bang ke bede balo ilungnya tak kita buka kita ndak pergi teman ndak berangkat tom ikanya ni berangkat tom lengai bang Din go trek kata ke kamu mana kamu lengai maka enggaknya lengai baik ka baca yasin ni kan menjok dia yasin tu no ya Allah ya Tuhanku yang kepada ucap yasin maka 18 tahun kahwin dong yasin kepada umat yasin waktu umat yasin tidak baca bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 antang ka adik lah kau kata Yasin dia dah mengesambung tu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin nya kagutok yatin yang gule ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin baru terkejut ke pupuk amin lah yatin ya ijim ya nabi atana putih ates ya yo kan yo dakwah lu ipan urang rekamnya hok apa iya ba TikTok urang komen macam komen dia dah pula dicu kang perah yang nyonyo cekajak kah kena perah kah yang gadah pilih mu ilmu kang cika perah kah kena dengar lu nyodup nang ku perah na ilmu hana biasa na punya trean urang adan nanti tak dengar urang adan belasah ke mana menyah hana biasa na putes iba jalan je kata teh cicok mi kata nah yang ada menung azan leh kiban leh dua leh memang lagi yang je hayya ala salat
Allahu Akbar. Orang darimu, nak tanda dengan orang darimu. Alah biasa ayat tre. Aku jaju kena uku. Icok ming emi pasang di nobak baca. Allahu Akbar. Habis Fatihah ghairil maghdubi alaihim kul hujuna Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia sebab ino bataku subhana sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Itu oleh rekod. Amin. Angkanya pudak teh. Ka yang kecil jamun rata masjid Yasin dalam masjid. Nah rumah yang tempeng masjid Raunun rumah Siti Pagung masjid. Rumahnya tele maghrib langsung laju. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Orang baca tu Ar-Rahman. Rumah Rawi yang masjid berada di. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Orang baca surat Kahfi. Iku masjid Pahji Tepagung masjid idza waqa'atil waqi'ah. Orang baca waqi'ah. Ilikut masjid anak miat beut ibadah rumah. Jamun yang banyak-banyak yang bibinan banyak-banyak cah nak yajuk badayah nyamun. Nah, go tamat Qurannya baru yajuk badayah. Ya kan? Nyamun. Orangnya cerita tet bak mai ke yajuk badengku. Pokoknya bahasa kata mai tukang produk tungku tukang temu buat. Tegi yajuk banyak badengku lagi lantaukeun tungku buat nyol tengah lum proses lain. Heci bergabuk dengku. Ngelantor TPI makai ke ronyo kena TPI ke kan? Yang fikulatika kan TPI nanti Taman Pendidikan Al-Quran Citekan dia tak kena mau buat dah. Terus roje jamun dah sembuh mentang ronyo kan terus barahnya rah tu kan. Yang ke lagu bunuh ya kan? Tengah hije tengah hidup tengah ikli tengah buat kai klik kai mu ali kata ke ieu nunggu kata pada di arah ieu ji macam. Yang kurang kau sembuh nah mau bayar sebulan kita rupanya jo babah bui. Tak gila tak cekak ayah baru dia biar peng mau bayar. Yang tajuk peng mau bayar pegah lembak abu kena bak walid mendoa tiga tinggal alun berjak ke abu tak abu nawa. Abu nawa piham demu cik mau bayar abu nawa cara nguru. Kai mau bayar abu nawa aku. Ertak roki gurung. Kak nak dengar orang ni? Kak, hutan dengar orang dia. Kak, nah juga. Jamun, ilikol masjid yang urang tumbuh. Ale daripada ali daripada i ale daripada u a i u ba daripada baba yu daripada bi bagi daripada bu ba bi bu ratar mau di mana? Ayah dengar pejobu anu ide waktu kunyu jauh. Ya dengan pejobu ali ali pejobu ketemu perukak lah sebab. Ya rukuk dengan bajet yang tu dua rukuk. Kena jauh mengai mau kutumpam kau yo. Ikulah nama Allah daripada anun daripada nak ipamin kawarekum in kuntum. Untuk dia apa yang kuntum anak kau makan makan. Kugam rumah hotel ke. Gila kegam rumah. Menjaga kegam rumah kaya dapat dua nanti tengah ke. Gukun bak anu lain nang. Nur. Putai ka ada aku putai ke kan. Kuale daripada anu daripada naik kuntum ikut. Tak puno kan. Ku ke kadang tumpah muyuk model lain. Tapi ku pakai jarang nyemu. Laki-laki nyan ya nyemu. Ya lebihnya. Yang kurang umat teh gedet le abi beo gedet le dengku beo. Hujak udah ya gedumpang ke ieu. Beknya ada dan gua ni lo. Kujuk kena ku purna agama nu purna ini me bejo. Beknya ada oh maya tantang le bon haji dengan berapa. Padahal tetap perintah pungo ya halongan. Ya ni nak cik ke ni ya im tak puas dah. Uruji kan yang kelengnya Abu Tausi rumah beladih Abu Wali rata rumah